Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti pakasaritan nga inta ikan biyagita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinga di tinagan a Froilan manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti linaon ti surat ni pagayam tayo a Froilan. Dear Miss F, naimbag nga oras kada kayo amin nga awan ti malabsan. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Froilan. Gaputan na nga to ti arapaap ko para iti pamilyak, ingaad ko nga rod tinagadal, aging gaan nakaturpusak, kat nakastrakak iti trabaho. Ti innak ibingla ita kat tinaameris ko akinapudno, iti naminsan, asinubok ti Diyos ti biyag ko. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Sa dino nga tayo ti ayan ni Froilan. Kuna naman nga dan dito yuruar. Nga awan mo ti motor na makita. Ay, siya nga ta ti busbusinan day ta nakakotse. Apay kumabusinan anak ngay. Katadak mat dito igit ti kalsada. Sanak mat anak kasali ti pagnaan. Papansin mat day ta kotse. Shane! Froilan? Oh, anya. Napintas ka dimot lang, tiga barbaro ako, check? Kayat mo asawan. Kukwam day ta kotse. Gatuan. Abay, di ka mamati? Kasano maginatang day ta? Kan manungay ti pinanggatang mo. Kaano pa yung ginatang day ta kotse, Froilan? Kinasayat, aglugan ka kid din. Iti kasta, masong batak amin da kita salsalutsudan. Anya? Istoryak amin kan ka. Kabayatan arekrikusen ta ti syudad ti San Fernando. Inayadam ba't ti mga naiho? Mga numaltutan ka. Adda nga min presentation mi ita, mama. Kun ada pa'y meeting mi. Maladaw ako, nunjak partakan ti mangan. Ay, unay kan. Ato'y ti danong, uminom ka pa'y iho. Agyaman ak, mama. Ato'y ti susi ti kotse, Froilan. Pinakarwas ko. Imbaga ka na giti agkarkarwas nga inayaden da apunasen tanay kabarbaro. Agyaman ak, papa. No magustuhan ti board ti presentation ko ita, para iti baro a project mi, ken mamit ko ti sales quota, balay tumot man ti sumaruno agatangak. Ay, naiho. Hinay-hinay lang ako na aday ti Tagalog. Kat no 30 anyos ka pa ilaang. Adupay ti panawan para iti daita. Wangag paiso, iho. Mangibati ka ba't iti oras para iti pagim? Sana puro trabaho. Napsuga kon. Ayos. Nalpasa kon. Panawan kayo dito balay, mama. Papa, ina ko na. Ay, aguray ka, Froilan, iho. Agpalpa ka pa'y muta. Saan? Ije ito nung pisina ng agpalpa. Nala, mayamon, Mercedes. Awatem latan jay anak ta. Talagang amin na nangato ti arapap na para iti pamilya tayo. Iso akas talauna iti kinagagat na. Congrats bro! Grabe!
Kastaw na iti palakpak ti sibo mo kalabord. Gapo iti kinapintas ti presentation mo. Ha? Congrats, Froilan. Wala ka talagang kupas. Si Kamanan ti number 1. Thank you, Ayin. Thank you, mata, bro Ray. Kat kasano? Sumurot ka mat siguro ninton madamdama. Ha? Rumor kami amin. Amumatan. It's Friday night. Wan nga rod, Froilan. Sumurot kamit kada kami, Uray italaang. Pas muna ako dyan. Anya? Ado pa yung amin ti asikaswa para iti umadanin a lounge ti kabarbaro a project tayo. Si Kamot, Froilan. Adupay mo't tibigat. Saan ka di? Apay, saan ay amabalin nga ipabigat mundag itang aramidam? Wan nga bro. Ipabigat mo na ita. Kinapot no na. Diakon malagip no kaano tinaudi pa nagja-jamming tayo. Ay na, kasano kumaamalagip mo, kat no awan samot, kanayon mo't nga agpas ni Froilan tunggal amuisan tayo. Pasensya kayo na talaga Amoy mo't aplano ko nga ikalay sa ni Shane. Isa masapol nga agdoble kayo na. Saan lang aday tati plano? Igatanga pa iti balay ti pamilya sakpay ti kasar ko. Isa anjak mabalintag kampante. Masapol ako mayod ak ako mayod. Mabit lang. Oh, Shane, iha. Naimbag nga oras yo, mama. Malao mo ka. Agyaman ak, mama. Ni Froilan, kaduam ka di. Saan, mama? Inawagan nak ano mabalin kat siya kung ti mangala itibado na. Saan ka nung amin ang makaawid inton rabi Ne, apay ka no. Ada ka nung amin ilaplappas na papeles, mama. Kasta ka di. Mabiit lang nga rod, iha. Alaak labi itibado nga ipapaalan Sige, mama. Oh, siniha. Ada ka man. Wan, papa. Naimbag nga oras yo. Kastamot ken ka. Imaw nakakadimanan ni Froilan. Wan, papa. Di na pala intex ka nagitidwa kakamsat na nga danitoy. Ite kasta, saan kan anadisturbo iha? Okay lang, mat, papa. Ang aguray ka. Iti cellphone kayon sa langmat nga agsarsarita. Saan kayon sapayan nga agdi-date? Ni Papa Hamad. Kaslaan mo kung ano niya tisumbat mo Papa? Uray di mo ibaga. Madlaw ka nagiti gargaraw mo, ken makita ka nagiti matam, tisumbat nagiti saludsod ko. Papa? Pasensyakan ka ni Froilan, wen? Okay lang, Papa. Maawatak matitrabaho na. Kan maragsakan ak makatulong kan ko na. Uray iti kastoy laang nga banag. Talaga nag-aasat ti anak ko ken ka. Agyaman na kitipan nakaawat nga ipapaay mo ka ni Froilan, Shane. Rene, urayan nakpiit. Makigidda na kung arumarkan kan. Sige, ay. Agora ka. Nakaturog samat ni Froilan itayan tilamisan na. Wan nagpaiso. Nakadumog mat. Mabit lang tari, ingat. Froilan? Oy, Froilan! Naiturog ko magaya. Apay, di ka kadipay agawid. Pasado alas 8 itirabi Umay kan, Froilan. Agigiddan tayo nga agawid. Sana pa yung agawid. Ado pa tinaskin nga ramidak. Anya? Ay, sus. Ipabigat mo na ita, bro. Agawid tayo kay din. Bro, amo mo tanti mo to. Saan ka di? Live like there's no tomorrow. No kanayan mo nga ipabigat dagiti aramidem. Awan ti malpas mo Di mo maabot dagiti goals mo. Amangan mo no, agbalin na work like there's no tomorrow raitan. Gapiti sobra pa nagtrabaho. Ha? Awanin oras mo para tibagin, bro. Puro ka trabaho. Kasla sumot ng tibiyag mo. Froilan, iho. Da kayo ganyan, mama.
Makabulan samot tanday tauyok mo. Ah, Tilan samot tumtumaram nga agas nga awan mat reseta ti doktor. Nakitak dagiti nagibusam iti agas iti kwartom. Apay no agpa-check up ka laungan, iko. awan dati mama, hindi na pagdanagan. Iminumak kami ni tinalami sa danong medical man. Iso tinakaigapon ti panaguyag ko ita. Katno kasla umras kan, iko. Saan mat akas tatisigod apam makima? Kan imununagan dagita matam. Saan kan samot tinamat maturog? Agaw awid ka nga agpaiso dito'y balay. Ngam puro kamatlat tatrabaho. Agtrab-trabaho ak para iti pamilya tayo mama. Apay, di ka di ma-appreciate dahit ha? Saan mat nga iti kasta, iho? Madanagan aklaang iti kasta adyar mo. Di dak pakadanagan ko nakmat. Kabailak ti bagik. Oh, Shane, ada ka mat? Wan Fräulein, kagap-gapok laang mat ijo opisina. Di magasak dito tapno itad ko kan kada ito Oh, Anya dahit ay? Regalo ka di? wan. Anniversary ta ita. Apay, nalipatan? Ako saan? I-text ka ko maitay. Tapno ibagakkan ka. Inununaan nakmatan. Talaga? Oho, ibagaman tipod no, Fräulein. Nalipatam, saan ka di? Shane. No sa anak nga imay dito saan mo mat amalagi? Okay, wanan. Aklo na. Talaga nalipatak. Pasensya ka na, honey. Amumat nga doon ti pakakumikumak dito opisina. Ado ti pampanunotag maipapan iti trabaho. Ken may sa agul-urnong iti pagkalay sata. Ken masapol ang may gatangak pa iti baro abalay ti pamilya. Sakbay ngagkasarta. Talaga? Dahita ka diya talaga ti makagapon no apay apuro ka trabaho lang tan, Fräulein. Ne, anyat kahit mo sawan. Apay nga agungat kamatan. Pamilya pa'y ka di ti makagapo. Iso nga trabaho ka iti sobra-sobra. Para iti pamilyam ka di dagita. Wano, para iti mismo abagim. Ha? Saan nga ta para iti promotion mo dagita nga aramidam? Gapo ka di takanayon da ka nga itandudo dagiti katrabahwam kan ti boss mo. Iso nga kastauna iti kinagagat mo iti trabaho. Shane. Di mo kaya't ama ikat day ta reputasyon mo, iso asub-sub ka iti trabaho. Amom, saan akasapulan ti pamilyam ti ribo-ribo a kwarta kan malapalasyo a balay? Agtrabaho ka para lang iti bagim, Fräulein. Agtrabaho ka para iti bukod mo nga interes. Sapay kuma. Sapay la kuma. Tadumteng to tigundaway ama amiris mo. Nga awan serbi amin dagita nagrigrigatam. No mapukaw mo matlaang dagiti tao amang ipatpatag. Kan mangil ilalakan ka. Sapay kuma tadumteng to tigundaway ama amiris mo. Asaan nakaakabailan nga arakupan ti kwartam no agmaymay sa kan malmalday ka. Kang runaan ti amin. Saan nakaakabailan nga andingayan ti trabahom no agsakit ka. Oy, Fräulein, itay ka kayo ng uyik na uyik di taan. Wala na. Kasi na nabayagan na dang uyag mo Awan da ito eh. Dayot bagis. May katmit lang da ito eh. Apa man na makatumarak iti agas. Ay sus, di ka tumar iti agas no awan mat reseta ti doktor. Nasaysayang at matlaang numapan ka agpa-check up. Walbat nga pa'y sobro. Nasaysayat na agpa-doktor ka. Iti kasta. May resitahan na kahit gusto nga agas. Di da ka di pakadanagan. Kabailak da ito eh. Ala, agtrabaho tayo. Sayang ti oras. Ado pa tinaskin nga ilipas tayo. Ay, sigurado ka kadiin iti dayta desisyon mo, Shane, iha. Wan, mama. Pasensya kayon. Maawatak matkit din ni Fräulein. Iso na lang. Ta sa anak matan aparte ti biyag na. Uray may salaang ko ma-text iti may nga aldaw. Ngam di na pa'y maaramid. Naudi ang nagsaritaan kan nagkitaan mi. Idi anniversary mi.
Nagama kami paikit didi. Dandani makabulan ng tinapalabas. Ngam saan kami pa'y anagsarita apulos. Uray iti cellphone man laeng ko ma. Shane, ha? Sa akong tinumaw dawat itinispensa para iti anak ko. Pasensya ka niya. Ay, ayat ang unay ni Froilan. Ay, amumi dayta, iha. Ang talaga siguro asaan ada kami. Di para ititugtugtas. Mabit lang, iha. Ada umaw-awag. Ala, sumbata madagos Mercedes. Ang mga napatag ti awag mo. Uwan, Romeo. Mabit lang, iha. Hello? Uwan. Siyak nga rod. Apay ka di. Anya? Apay ka di, mama. Apa yan, Mercedes? Ni Froilan, intaray da kano ijay ospital. May sapay asubo, Froilan. Atoy pa yun. Houston, nabsuga ko. Ang basit pa'y matikinan mo. Madamdaman tumanan na. Sige nga, Rod. Atoy tiagas mo. Tumaram. Itikas na, daras ka agimbag. Agyaman ak Shane. Mabit lang nga. Mangalak iti panglabargugan ka. Shane. Oh. Pakawanan na ko, ma. Froilan. Gapo iti kinabisik iti trabaho. Jak inikan patag ti relasyon ta. Kastamatan ti pamilyak. Gusto ka. Di nakabalan nga di ngayon ti trabaho iti oras nga agsakitak. Sika. Kanti pamilyak latat. Tada iti simay ko. Di mon pananutan dayta. Tinapatag. Naamiris mon ti kinapatag ti pamilya. Kang ronaan ti amin. Ti salunat mo. No sana ka nagsakit. Ang mga nujak pala na amiris na gitabanag. Pakawanan na ko, ma. Kadagiti amin na nagkurangakan ka, Shane. Di nang pakadanagan, Froilan. Agpapigsa ka kit di. Agpaimbang ka. Itikas ta. Agsubli ti sigud a pigsam. Uwan, Shane. Katagyaman ak. Ngamin, di naksininaan. Amumat nga ay ayatan ka, Froilan. Kanayon mo kumalaglagipan. At itrabaho, kwarta. Kan aminan anay materyalan abanbanag. Kat dumtang kan mapukaw da. Ngam nga agagat kan agsalukag ka. Makabirok ka manan iti baro at trabaho. Kat makabirok ka manan iti kwarta. Makagatang ka manan kadagiti kayat mo agatangan. Ngam tibiyag ti tao. May salaan. Kat no mapukaw tayo daytoy. Awanan. Iso aman ipod ita. Aywanan kan ipatag mo ti biyag mo. Miss F, saan ka siguro ang mamati? Ngam nagyaman akpaykit di iti Diyos, gapo iti panagsakit ko. Ngamin, inikkanak iti gundaway, tapno makaamiris, no kasano ti kinapintas ti agbyag. Naamiris ko, nga awan gayam serserbi ti panagbyag tayo, no di tay ammo nga ipatag, dagiti tattao amang ipatpatag, ken mangililala kada tayo. Kang runaan ti amin, ti salon at tayo, nga iso ti pudpud no akinabaknang tayo. Sapay kumata nakaibati ak iti adal ken liwliwa, kadagiti padak adumdumngeg. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Froilan. Ken ka pagayam, Froilan. Makunak anagasat ka. Ngamin, naparaburan ka iti managayat ken man nakaawat a pamilya ken kaayan-ayat. Isuda ti pudpud no akinabaknang mo. No maminsan ngamin, masisirap tayo iti silang tipirak ken pammadayaw. Di tay ammo nga isugayam ti mangdadael kada tayo.
Naimbaglangan tanasapa ka anak ka Ameris kat naadaan ka pa iti gundaway tapno ilintag mo dagiti nagbiddutam. Alakastan pagayam Froilan kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon to pulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta drama ita ket impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Julius. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Julius kunamlat ta kumakanyakon. Ay ayatak unay ni Jonah akaayan ayat ko. Manipod inaklon na ti ayat nga indaton ko, nabukal metten dagiti arapaap ko apara iti masakbayan mi, ken tibuklan minto a pamilya. Gapu iti dayta, nagplano ak nga rod nga agabrod. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Nay, kasangsangpet mo laang anak ko nga rumwar ka manan. Una nang. Sa dino mananay at ipapanam. Di mo kunaan, amapan ka manan iti ayan dagiti babarkadam nga awan ti amuna no diti uminom. Ah? Ninanang mat. Puno ba ti bagbagak, Julius? Ang mga nusumangpet kan tumanan iti tinga ti rabiian na barbartag. Sana ka mapanidya nanang. Mapanak iti ayan ti kaayan ayat ko. Ingkarik ngamin asarong karak ita ijitagos na. No kasta, adan ka ayan ayat mo, Julius. Siyempre nanang. Apoy, kapoy. Ay ka, nagsaya mga rod. Nupod no day na nga ibagbagam. Iti kasta, makaasawa ka matan. Ninanang mat. Asawa adagos. Agure agurnong kami pay. Ay ka, nasaya at may, nadakasta panunot yaw. Ay ka, iyam amom tuma nga rong kada kami ti ibagbagam anobiam Iti kasta, maam-am mo mimatan ti agbalin a manugang may. Uy, nanang. Awisak to dito'y balay. Sige, idnakon. Sige, agan-anad ka nga raw, anak kaw. Kasla na unag ti pampanunutam Julius.
Kwa, Jonah. Itay ka pa'y apal paliiwan. Kasla di ka makaid na. Adda ka di parikot. Anya nga tanong aga brudak. Anya? Kurang ka kami ti sweldo iti pagpapaayak a kumpanya. Iso hapang panunutag nga aga brudak langan. Tapno darasa ka nakaurnong. Julius. Para matlakad at na ito yung aramidak. Para iti masakbayan ta. Kan may isa. Kaya't kung ngayon grandin to ti kalay sa ta. Adakan ka dahit na, Julius. Angam no siya klamay sa. Okay akon iti simple lang akalay sa. Saan ta pa'y matkit di nga agasawa? Tapno lapdan ka iti anyaman a desisyon mo iti biyag. No anyaman dagiti planom, suportaran ka. Agyaman iti panakawat mo ha. Agyaman Gapot na suportara mamin nga aramidak. Uy, Manong Julius! Oh, apay Yvette. Pudno ka dito ibagbaga ni Nanang? Nga anya. Nga dan ka ayan-ayat mo ah. Wen, apay aya. Aya? Oh, apay akas ladi ka mamati. Ay, sad mo't nga iti kasta. Kasla first time mo ngamin nga ibaga nga dan girlfriend mo. Anya? Samot Jack man mo. Ang naido matiragsak amarikrik itinobya kita. Saan akas kadag iti sigod nga nyaw awit ko? Ay, kat ipashare mo nga rod dito'y balay ati ibagbaga makaayan-ayat mo. Iti kasta, maam-am mo mimatan. Ay kat wala. Yawid mo. Iti kasta, makaistorya kan maam-am mo mi. Wen ka di. Ipashare kong to dito balay. Madanon to na ita, ading ko. Nay, narabyan ka matading ko. Ay, wen nga rin manong. Nangan kamin, ingkalatay di kusina. Ada imbati mi aparakan ka. Di na ka nauray mabisin mo't ni Nanang. Nanganak ko manong. Nagluto ngamin ti girlfriend ko. Iso na nanganak ije dagus na. Sakbayan na gamit ha. Makasta. Kat kaano ngay ayam among pada kami ti girlfriend mo? Ultimo nagan na, di mi pa amam mo. Ha? Ay, kumanong. Dumanon to ta. Busy pa ngamin iti trabaho na. Iso, Jack pa'y maipasyar ti balay. Inatiw na ko naman mo Imbag ka pa itadan girlfriend mo. Siya nga. Ay, awan pa'y. Awanan. Aglaklakayak sa talaga na baro. Anya? Ay, isa na, manong. Sayang ti puli. Patsika dumtang tumot lang ti babaya kagasat mo. Manong. Ay, kaya't kumatuna yun ti mapanagpasyar iti balayo. Iso na lang, tabi si akpay mat iti trabaho. Kanayon ti overtime ko. Sana bale. Mawatan damat kit di balay. Imbagak busy ka iti trabaho. Sakat madama mo ti panangipagnak kadag iti papeles ko. Imbaga ko na mamimpinsan ton ti panangyam amukan ka. Inton agkalaysatan. Anya? Nagdagulit da ngamin. Talaga kayat da kan ama-am mo. Bayam, tapo masyarak tulat ta iti balayo. Uray awan ka. Ha? Wala. Manulaangan alawas ti urayan. Ag-flight ka matan. Wan nga ron. Angam sana bale. Dulang matatawan ti saan ta pa nagkita. Sa bagay matkit di Ngam ipromise mo kanyak Kanayon nak nga awagan. Katwa na. Mabalin ayamat adi kaawagan. Kaya't ko nga i-promise mo mat kanyak. Nga urayam ti panagsublik, wen? Wan, promise. Napudno ti panagayat ko kan ka. Kit nakasagana akong aguray iti mano atawan. Ngamin, si kalaang ti lalaki nga agtagi ko kanyak. Dayta ti kanayon mo alaglagi pan, Julius. Panagayat kan panagtalag ti kapapatgan. Tapno agbayag ti long distance relationship. Oy, long time no see ka na kan. Wen nga ron, Uncle.
manumot na taon na dito nagkit-kita. Pakaragsa ka ko na iti kadamita dito in Dubai. Thank you, Uncle. No saan aga po kada kayo? Sa anak-anak kada nun dito eh. O ano niya, manakanakan. Pakaragsa ka ko na at tulungan ka. Amo ka ka ba alam tiyag trabaho dito abroad? Ah? Ala, ang hinanakapay. Kalpasan na. Manganta yun. At yung paisaga na kapag sasanghuan tayo. Hello, Jonah. Hello, kumusta ka, Julius? Ayos lang. Pasensya ka lang ko, Manwan. Ngamin, ababa lang ti oras ti panagsarita ta. Tunggal umawag ka. Nabiit ngamin na talaga ti break time mi. Okay lang. Awan parikot iti dayta. Maawatak mo ti sitwasyon mo. Naimbaglangan. Taman nakaawat ka akaayan-ayat ko. Ay, no saan lang. Jack Lamon. Manya ka mo't. Maawatan ka kunak lang arutan. Ngamin, amok mo't ngagtrab-trabaho ka para iti masakbayan ka. Agyaman Jonah. At adamanan nga ayatan ka. Gapo iti kasta galad mo. Sana bale. Inton day off ko. Uray may saal daw ti panagsarita ta iti cellphone. Anya? Ala, agmeriendakan. Tapno makasubli ka adagos iti trabaho. Agan-anad ka akanayon di tawan. Wen. Kat agyaman akmanan Jonah. I love you. I love you too, Julius. O sige. Bye nga Rodan. Kumusta kayo magtitrabaho? Makanakan? Okay matanggal. Medyo maikawak. Ang mairwamak tumit lang. Wala. Kasta mo lang ididamok dito eh. Ang gusto tinakunam. Mayroon kan tumit lang. Agsas taman hindi. Pangururayan ta makaluto ni Antem. Una, Uncle. Ramanan taman mo ti arak dito balasyo tao. Special tarak dito eh. Hello, sweetheart. Pasensya kan, Julius. Nasakit ti ulo. Kaya't kunti maturog. Baliwan tanto lang ang tagsarita. Bye. Hello. Inidip nanti cellphone na. Baybayak pay lang. Amangan no nabannog lang iti trabaho na. Baliwak to langan nga awagan. Apay ka nakan. Kasla naliday ka. Apay, ada parikot mo. Ha? O da parikot mo. Di kag pangadua amang ibaga kanya. Ano kanya Antem? Uncle? Awan sa baling agtitinulong no sana da tayo matlang. Nang runah kita da tayo dito sa bali pagilian. Adayo tayo kadag iti patpatag tayo iti biyag. Panunutak ti girlfriend ko, Uncle. Apa iti girlfriend mo kanakan? Nadlaw ko kasla nagbaliwan ni Jonah. Saan na nakas iti sigod? Di namat sungbata na nagiti awag ko kankwana. Di naksamatan mauray. Anya ti kahit mo sawan kanakan. Tugalawagak. Kaslawanan ganas na makisarita kanyak. Namuak mapanpay gayaman iti bar. Nukas dyan nga awan trabaho na. Kanayon kano iti pagiinuman. Ay kat, amangan numapanlag palpaliwa. Kanakan. Mariribu ka na, Uncle. Panagriknak. Kat di na kung kaya takasarita. Ay la, amangan no suspicion lang na kanakan. O tinasayat. Awagam. Kitag sarita kayo anasayat. Tapno masulbar. Ti parigot yo. Hello, Nanang. Ay, hello, anak ko. Kumusta kan?
Kumusta mo tanda uncle mo, Franco, kanti pamilya na? Nasayat damad nanang. Ay, nasayat nga ron, ano kasta? Sika, kumusta ka matan? Okay ak lang nanang. Iso na lang. Tapang panunutak ti kaayan-ayat ko dita Pilipinas. Tapay mat. Parekot ko nga ron nanang. Kaslawanan tinamnama kada kami adwa. Nay, ayat kayat mo asawan Julius. Nadlaw ko nga minti pa nagbaliw na. Di nansan mauray ti panagawid ko. Ha? Nasakit na panunutan. Ngay madayo ak, gapo iti arapahap ko para kan ko na. Anag sakripisyo ak nga umadayo. Tapnog trabaho. Mahay na kasta talaga, anak ko. No talaga nga isuti para ken ka. At dalang tawagas, tapno maurnos, ti saan nyo nagkinawagan. Nanang, Amom ka day nga damat ton girlfriend ni Manong mo a Peter. Agpada kayo nga dakaayan-ayat na. ay kit nasayat no kasta. Nasayat no adan kaayan-ayat ni Manong. Ibagam ki din na, tagkalay sadan. Iti kasta, saan ko nga unaan? Ah? Ay, wan anak ko, ibagak tunay takin ko na. Awanan. Talaga adi na kung sungsung bata ni Jonah. Manon ngal daw adi na sungsung batan dagiti awag ko. Apay nga takas jalatan ti kalakati panangisina na kanyak iti text. Dahito iti rigat ti long distance relationship ako nada. Ado dagiti pasamak asa na mapagpakadaan. Jakmat nga ron makasarita. Ngamin, adak mo dito yadayo. Sakit di namot kaya tasong batan dagiti awag ko. Kasalungatan. Anya tirumbang aramidag. Kasta talaga ti biyag ka na. Uncle? Anya kay garod, no saan na ka na mauray ti kaayan-ayat mo? Tinapatag, ket nadalos ti konsensyam, ngawan, ti madingar aramidam, iti kaayan-ayat mo. Nagsakit la panunutan, Uncle. Sana nalaka para kanyak ti umadayo. Ngem day ti ngamin ti amok awagas. Tapno darasa ka makaurnong. Para matlahan ka na kami. Ngem day tamot ti saan na maawatan. Mas dawak lang. Tapaya kasi kalakakan ko na. Tibang itix nga break kamin. Ano slaan ka na kan? Nalabit na saan nga iso ti babaya para kan ka. Dumteng tulat ta ti babae ang makaawat. Ken mangipatagkan ka iti napudno. Agyaman ang iti pamagbagayo, Uncle. Uray ka sana. Ket malagan ang tiriknak. Gapo kada kayo. Hello? Hello, Jonah. Agyaman ta sinong batam ti awag ko. Julius. Wen, nagusarak iti kabarbaro anambar. Gaputa di mo mutsong batan dagiti awag ko kan ka. Kaya't ka makasarita. Talaga ka di nga awanan tinamnama, ama urnos ti amin kadata. Pasensya kan, Julius. Ngam di mo't imbagak matan kan ka, nga awantan. Kanjak kabailan ti long distance relationship. No si kakit kabailam, saan kanya? Ha? Iso apang nga asim. Di na ko nariribukan pa'y. Adan boyfriend ko. Kat umadanin ti panagkalay sami. Pasensya ka no di ka na uray. Pudno ang nagkariakan ka nga urayan ka. Ngam talaga siguro asaan adata ti agkagasan. Sorry, Julius. Di mo ko maaramidan ti kastoy kanyak. Maasik ako Jonah. Sanak mat ngay madayokan ka. Para lang iti bagik. No di ket para kadata daytoy. Uli tagtagkid daw iti pamakawan, Julius. Pasensya kan talaga. Manulagan na lawas ti urayan. Kanakan. Agawid ka matan. Wen nga rin, Uncle. Kasla nagbiti do atawen na panagtrabaho ko dito'y Dubai. Wen nga rin. Awan ka, kano ti kasar ni Manong mo, Peter? Into na umoy abulan, Uncle. Umo na alawas ti bulan ti Agosto. Napag iso ti panagawit ko. Matindarak ti kasar ni Manong. Muna,
Ay, danon mo tulatan ti parang kablao ko kadakwada nga gasawa. Sana ka makaumay. Agam sana bale. Tada ipawit ko kun ka regalo kadakwada. Iti agbalin nga asawa na. Wan, Uncle. Sigurado ang maragsakan da. Agasam? Ad dati maar ka manong Julius. Sika talaga, Iven. Di ka kadimadanagan. Uray di mo ibaga agwapo At dalata pasalubong mo. Ay na, Jack may ladawan tiragsak ko anak kakita ken ka anak ko. Naimbag man ta sinmurot kayo dito airport, nanang. Ay kawan magagaranak ngamin una yan na makakita ken ka anak ko. Kailiw na kauna yan ni Nanang Manong. Ni Manong Peter ngay. Apay asaan na si Murot? Ay na, makumikom da mga asikaso kadag iti masapsapol para iti panagkasarda iti nobya na. Kasta ka di. Kunak no si Murot da iti nobya na. Amwak kumamot yagbalin nga ipag ko. Isa na bale, maam-am mong tumat lang inton madamdama. Apaman ang makaawid tayo balay. Amaw, nagpinta sa babae. Siksay kan kaubingan na. Ayan? Ay ka, jackpot nga ron ni Manong, Ala, gusto dahi tan at chismisan niyo, Manong. Agawid tayo kit din. Sigurado nga agur-uray dan balay. Jonah? Julius? Sika ti girlfriend ni Manong ko. No, kasta. Sikat ibagbaga ni Peter akamsat na. Unay matlakid din ti pan na kairanrana na. Pasensya kan. Ngamyak amo si kagayam ti kamsat na. Awan mat ngamin nadakdakamat na anagan. Kan awan mat apulos ladawan ang makitak dito balayo. Julius, awan makaamungad na palabas na. Iso apang asim. Tasaan mo nga ibaga iti uray asino iti pamilya. Dayta lang ang tidawatakan ka apabor, Julius. Amom ka di ngaging gaita. Kat ay-ayatin ka pailang. Julius, pangasim. Lipatin na kuman. Saan adatatin na ituding para ititunggal maysa? Nakiwin naswas ka kanyak. Gapot ako na madina kung mauray pa'y. Gamti kabsat ko gayam tinangisok at ang kanyak. Maklon ko. Kinalaglag ang tiriknak. Nasabali ko matao. Ngimsan met. Tatipay mismo kabsat ko. Pagawanan na kuma, Julius. Aklunak nga inayat ka matidi. Ngam na po kaw dayta, idi pinanawan na. Nasdaawak laangan. Idi mariknak nga agayatak matan kini Peter. Gapo iti kanayon apanangan andingay na kanya. Gapo iti kaawan mo. Iso apang nga asim. Taawan ko man sa bali ang makaam mo iti napalabas na. Nang runakit manulaangan nga aldaw. Agkalay sa kamin iti kabsat mo. Miss F, Jack maawatan tiriknak iti daydi agundaway. Jack impagarop at isigod akayan-ayat ko kat iso ti agbalin nga ipag ko. Nang runa kat tunggal bumangonak iti agsapa, makitak ni Jonah kanti kabsat ko anaragsak iti mismo abalay mi. Miss F, nagsakit unay tiriknak. Kasla madudog ti pusok no makitkitak ti kinaragsak da adwa. Gapo iti dayta apasamak, nagsubliak nga ro dito'y balasiw taaw, bareng mailiwliwag ko ti saem amarikriknak. At damat dagiti babae amakurkurso na daak. Isu na laeng takasla mabuteng akon nga agayat manen. Ngamin, jakon kayat amapadasan manen ti masaktan. Aging galangan dito'y Miss F, ket pagyamanak unay tiing kapanangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Julius.
Agyamanak pagayam Julius iti impatulod mo apakasaritaam. Kasta talaga ti biyag. Adda dagiti banag winutaw adumteng iti biyag tayo asaan nga agtalinaad. No dikat mangibati iti adal tapno agbalin tayo pa'y amas na tibtibker. Talaga siguro asaan ada kayo kani Jonah ti agkagasat. Adda gundawa iti amin abanag pagayam ko. Amok nga aglunit tumatlaang tinasugatan a pusom ket agrusing tumanen ti ayat. Ket mamatiak adumteng to ti babae aparaken ka. Alakastan pagayam Julius ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.